Tekan sepeda jen sepet. Ya tekan sepeda kare dua tak gelem payu. Gara-gara BBM je lah kok naik. Lah pembeli sepeda ngurangin. Terus kayak lebih pula beda payu nih. Melia sepet ada nang kelena. Tekengan sepet ada semelia. Abini situng tero abini dua. Ngelap se nomor situng ngeleka se nomor dua. Teropaju nih. Mai sepeda. Kaki jelap rekin teropaju. Mat, apa kaki si kelaku Mat? Apa ya lo ngepolong kas-rakas ke? Bila kaki si maju Mat, mau laku ka digit to. Gila tak apa-apa ke kau makilala ko yang hari ya. Sepenting lah halal. Makitang laku rin kulo halal kiya yo. Sandalnya angkuy peuy. Tiketnya aku barang bekas bumat langgan. Sekarang kalau banyak tak tiket setor gara-gara harga pakai model lagi tunggu larang sih siul. Nyulerut puru teh. Kake Mat. Jelas sahabat lu Mat, kok hingga tempengan. Ya Mat, tempengan lah Mat. Yang sekilo Mat. Iya tak apa-apa teh. Sedang rezeki nang yang sebri ya. Ilo polo katong kilo Mat. Engko kingal ABC. Ya Mat, biasanya 5.000. Biasanya 3.000, 2.000 nak galak kaki aja. Alhamdulillah. Sekelangkong teh ya. Yang koki mau lihat teh. Sambil nyari pole lagi. Iya lah boleh. Macam lah sebenarnya.
Saperongku menemat langga. Tahun-tahun ala purut-purut. Jadi tang pelanggan setia ongku kan aja. Allah. Allah. Senallah. Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabb, kula cek tero ana siasara dak makam Rasulullah ya Allah. Ben betuan kula cek tero ana sing nglakuna ibadah nang tanah astina ajunan ya Allah. Saking dari tero na betuan kula ya Allah. Sabanare namantung futuna baitu. Pataka cetak betuan kula ya Allah. Pada Pak ya Allah, rasa teronah ati badan kaul, mare tak kemampuan tufutuna melolo ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Lah cukup ya tang pesen antara umroh burung si asalam. Mereka di sini undang apa datang kira si asalam. Ada kali sedang undang apa datang kir.
Ya sepeda tu ngala tadi paju. Lah kowe mur kato lah. Gila non. Udah apa kaki mat? Mitong magodong tarkana. Sengko kenta gundeng ke. Leki mo na halangan mare asar. Esok na lengki na ka Roma. Tujuh apa mat undang-undangnya mat? Udah cara apa mat? Anu ke. Engkau makin kene antara selamat deh. Sengko mang kedung bro. Aku. Asal apa itu umroh kayak mat? Bene umroh ke. Tapi umroh. Iya ke, sengko leki terwa selamat makin kene. Gila deh ya ke ya. Esok na lengki na leki. Gila we ke. Sengko ki idang undang apa ustad. Kok madang ke umroh? Masa kan aja umroh? Ya aku natakin karonya rurut-rurut. Jala pala berbeda di mak. Kita percaya kok malah enggak setara umroh. Nama pese di makanan. Lah pala bila tade mai. Oh iya. Betul ngerasa bedari ya siapa juga kade. Lah, iki mau ngelap sepeda nah. Kaki lo capo selama tu umuran amat langga ya. Capo tat. Kalau percaya kurang yakin. Cuma langga aja tera umroh. Tak percaya derem kaki ke cuma langga rentara umroh. Masa tat. Kalau orangnya rurut-purut aja tera umroh. Aduh. Ketika kita percaya pula nama langga nyari urut ya ke. Iya tat. Sengko bisa tekan sepeda motor tak bisa umroh. Umroh mat langga tera umroh. Dah iya ke. Orang umroh dia tergantung dari niat ben usaha nah. Niat itu ke tak sertai kalau ben usaha nah. Dia tak kira bisa mangkat umroh. Ya sebalik ke usaha to tak sertai kalau berniat deh ya tak kira bisa mangkat umroh kia kayak ya bukti nengak kaki dia ke tadi usaha hasil raja tapi karena niatnya kaki kayak nengke ya tak bisa umroh kia. Wah apa tat? Paling nyuking kelar umroh nyuking jual sabun ah. Tak oleh dah iya kaki ke mungkin niat ben usaha namat langgar orang tua makin mat langgar ya ala ko pemulung sehasil lah menurut kakek tak memungkinkan untuk berangkat umroh tapi kenyataannya mat langgar mangkat umroh kita jadi ke kakek cik ajeling usahan nah kadang lakona orang ria pada tapi tak kira rezeki lain umroh ria ke panggilan dari Allah jadi orang yang bisa berangkat umroh ria termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah. Dah iya. Wah petat. Baik cela aku akan ditok. Tulilah kalak sarung pas entar kau jangan mayu. Deki pas telat. Ya mayu tat mulat tara. Oke kala sarong kilun. Iya tuli. Kalak sarunga. Mayu tat lama katat. Ya mayu ke. Abi deh ke. Anu ke. Mau nanti reka-reka rezeki aja sampai long celengin. Titik kaki ji mari bisa kuat umroh yang amat langge jua. Ampun bu kilo tat.
kaki bi Malaysia ko kaki TV mari umroh ya. Bilang kopi kaki aja 11-12 ke pada tak bisa umroh. Udah kung ko umroh lagi ya ke polaan di bila bina rezeki. Mare obo ko capote le kana. Mangka ke. Ya abet mun do tak